Dobrodošli u još jednu epizodu emisije Pogled u ogledalo, pregleda nedelje kanala Vojvodina Info. Iza nas je još jedna nedelja. Hvala Bogu, temperature su pale. Jesen nam stiže možda malo i pre nego što smo očekivali. Kao što smo očekivali, kao što su najavljivali, mnogi brojke korone su dalje velike. Obaramo rekorde zaraženih. A boga mi testiranih. Svaki dan se testira preko 20.000 ljudi. Od toga 30% u proseku su zaraženi. Zaraženi su i oni koji nisu vakcinisani, zaraženi su oni koji su vakcinisani. Da li će biti novi mera? Svaki dan se najavljuje, ali od pooštravanja mera nije traga. Kapaciteti bolnica izdržavaju, tako da država se uspešno bori. Treća doza vakcine, kada nije nikom sigurnost da neće dobiti koronu, ali ono što se pokazalo se jeste da ako se i zarazite, simptomi će biti slabiji. Prošlu nedelju obeležila je Angela Merkel. U Srbiju je posjetila odlazeća nemačka kancelarka. Deluje da je politička pozicija Srbije u mnogo boljoj poziciji nego druge okolne zemlje. U Crnoj Gori sukobi za sada verbalni, ali tinja ta netrpeljivost. Polako politička i faktička moć Mila Đukanovića se topi. Izgleda da je vreme DPS-a polako odbrojeno. Milo Đukanović, prvi Srbin u svojoj porodici, prvi Crnogorac u svojoj porodici, alajte. Jedan Turčin, prošlu nedelju, jedna vest nas je prošle nedelje, ajde da kažemo onako, nasmejala. Jedan Turčin je vozio na autoputu pored Sremske Mitrovice punih 223 km/h. A u Futogu jedan domaćin vozio je sa 2,38 promila alkohola u krvi. Ipak ovo nije rekord. U Crnoj Gori uhvaćen je domaćinski sa 4 promila alkohola u krvi. Da li je čovjek preživao, to još ne znam. Jedna tužna vest. Prošle nedelje ostali smo bez velikana srpske košarke Dušana Dude Ivkovića i poznatog dečijeg glumca, voditelja, muzičara Minje Subote. Srbija i Republika Srpska su zajednički obeležile Dan zastave, nacionalnog ponosa i slobode. Ovaj praznik je sa radošću obeležen i širom Crne Gore. Ovo je prva godišnjica ili prvi put da se ovakav praznik slavi. Praznik koji se nas podsjeća na slavna srpska vremena slavne srpske vojske, proboj Solunskog fronta. Dobro je što se okrećemo svojim korenima. Srbija ima slavnu tradiciju. Ko ne zna svoju istoriju, svoje korene, ne zna i gde je moje mesto u budućnosti. U Makedoniji prošle nedelje popis, možda ako ne bude opstrukcija, i saznamo koliko ima Srba i Albanaca u toj državi. Ne znamo još kako će se popis odigrati u Republici Srbiji. Da li će ova čuvena konstrukcija Gordane Čomić o nekakvoj novoj teritorijalnoj naciji proći? I zašto i za koji interes je ona to radila? Albanci na Kosovu
opet prete. Zahtevaju legalizaciju okupacije. U Hrvatskoj, naravno, novi napadi na Srbe, ali od nikog drugog do Severine. Deda Srbin i ona po patrijarku. Toliko, mi ovdje ugošćavamo, ona udara po srpskom patrijarku. Uvek je to tako bilo. Srbi i poturici su bili najgori prema svojima. Ali neka, tako nam i treba, dok se jednom ime ne opameti. U Ukrajinu, u onom delu pod kontrolom vlasti Zelenovskog, pohapšeni Amerikanci zato što su nosili majice sa ruskim motivima. Širom Evrope haos i protesti. Protesti su bili u Beogradu, ali o njima ne želimo da izveštavamo. Ne želimo da izveštavamo ni o kakvim skupovima. Jer za nas je sve to na ignor. U Evropi se protestuje zbog uvođenja COVID pasoša. Vakcina za koju niko ne garantuje ništa, za koju niko ne preuzima odgovornost, a na kraju smo mi odgovorni zato što se nismo vakcinisali. U Beogradu, naravno, bila je neka parada, mi ne znamo ni o čemu se radi i stavljamo sve to na ignor. Ono što je nas iznenadila nas izjava hrvatskog premijera Igora Milanovića, koji je pre neki dan jasno stavio do znanja da njegova država više neće podleći strahu od korone i konstantnim pritiscima, što za vakcinaciju, što je. Hrvatska se izgleda vraća u normalno. Na političkoj sceni Srbije ništa novo. Vlast radi, otvaraju se novi pogoni, otvaraju se nove bolnice, a opozicija se međusobno svađa. Svađa se ko će na pregovore sa Evropskom unijom oko medija, ko će bez pregovora sa Evropskom unijom oko medija. A političku scenu prošle nedelje obeleži jedan incident. Lokalni funkcioner SSP-a ili te ove Đilasove stranke u Novom Sadu provocira. Još se slika. Provocira, šara srpsku trobojku. Ne ulazim u to da ko je islikao trobojku, ali trobojka je srpska zastava. I ne možeš tako gaziti svojima. Inače, reč je o unuku Jevrema Brkovića, Brajanu, ali nećemo mu davati toliko mesta. Nastavio čovjek je svojim korenima. Isto tako i autonomaši. Pa najveći autonomaši u Vojvodinu nisu Srbi iz Vojvodine, nego Srbi dovedeni 6. Ličkom, Banijskom, Krajiškom i Dalmatinskom. Deca najvećih komunističkih lidera post komunističke ere. Doselili se iz Like, Banije, Korduna, to su naši Srbi. I naravno sad oni postadoše veći autonomaši od svakog autotonog brata koji se vekovima borio da bude sastavni deo Srbije. Vraćamo se na ovo. Ako Đilas želi da išta drugo uradi, malo da pobedi, morat će da se ozbiljno pozabavi nastupima svojih lokalnih funkcionera. Ovim polako zaključujemo pregled vesti koje su na nas prošle nedelje ostavili utisak. Do sljedećeg viđenja, volim, ljubim vas, vaša